Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an kama Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lan wajib apa tajdidu taubati, nganyar-nganyari taubat, anil maksiati, saking ngelakoni maksiat. Kullama dzakara, semangsane iling sapa sikman, kullama dzakara semangsane iling sapa man ha ing maksiyah, ba'da taubati ing dalem sawise tobat, alama miturut ing atasi barang za'ama kang nyono hu ing ma sapa al-qadhi, yaiku Qadhi Abu Bakar al-Baqilani, Qadhi Abu Bakar al-Baqilani. Ada buaki wajib hukumah orang nyar-nganyaren tobat anil maksiati, dari ngelakuin maksiat, kullama dzakaraha ba'da taubah, mun kauleubeun panjenengan engak dek dosa semare lakonen ben mare tobatin, pokon engak kedosa selemare lakonen walaupun mare tobatin tetap wajib hukumah tajdidu taubah, nyar-nganyare tobat. Benih cukup sekalian dengan tobat nika, seterus sempurna, cek buang buat tobat. Nika menurut alama za'amahul Qadhi Abu Bakar al-Baqilani, menurut beliau al-Imam al-Qadhi Abu Bakar al-Baqilani, wajib hukumah kang kui orang si aroma sebanyak tu sana nyar-nyaren tobat. Benih kun cuma tobat sesoro nyar-nyaren, bahkan iman nika juga perlu iya nyaren Pak. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdebu, jaddidu imanakum, soro nyar-nyaren iman malah tak laju. Tobat ki soro nyar-nyare. Orang nyar-nyaran kan seneng. Masalah kemantan ko namun aroma nyar-nyaran ini seneng kia. Seneng to. Masih anyar mau aroma sakona, masih nyar-nyaran itu aroma sakona. Nah Pak Boy mulai iya nyaren, berengko nak iya nyaren bisa bagus Pak. Kendaraan soro bersen terus soro anyaren, kosot, yekit, permak macam-macam kelampi, sasa, setrika, enggak anyar mon senika, masih anyar mon bisa mentek romat jadi laju. Nah tobat hukum wajib, napa tajdidu taubah nika hukum wajib. Nyar-nganyaren tobat ketika aku dengan engak duh engkau bilan mari ala koriyah mari ngelakuin tusariyah kan engak nih sampean wajib onan astagfirullah tubna ilallah atau pada ke Gusti Allah atau pada ke Gusti Allah. Nah iman juga seru nyar-nyaren fa kaifa nujaddidu imanana, sahabat atanya dekat Gusti Kanjeng Nabi, kaifa nujaddidu imanana, katipun panapa cara nyar-nganyaren ka iman ka dinto ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdebu, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Pabanyak suruh maca la ilaha illallah. Berarti mun beda orang maca la ilaha illallah anyar gimana? Kelabon memperbanyak zikir ikibaneka kalimat tauhid la ilaha illallah, maka berarti orang gelap padana nyar-nganyaren iman. Tobat juga nyare. Monte ya nyare deki atompok dosa boleh, atompok bi dosa boleh, atompok bi dosa boleh. Wah tambah repot deki seporana. Soro nyara-nyaren. Masih lereng kono mulai ya nyaren, kelampine ya nyaren, sarung ya nyaren lumayan.
kita lak ngode salat tawa kelam binal alpo tambah kita lak tawan. Nah jadi nyareng-nyareng ini kepenting Pak, khusus nyareng-nyareng tobat ke Gusti Allah. Kudu anyar ini kewajib hukumah. Kullama dzakaraha ba'da taubah, setiap kali kul menjenengan enggak dekat dosa selama rela kone. Kina apa yang sampean selebih tahu? Kula oneng apa tang dosa, sampean ki oneng apa dosa na sampean? Kula tak oneng dosa na sampean, sampean tak oneng dosa kula. Sampean oneng karo kana aban surban tok nih, ke oneng. Kula kita oneng ke sampean, oneng ning pengajian malol. Saoneng cuma kula lebih sampean tikar to saja cerita ki ka orang dosa ni kambonan. Percuma cerita ka orang. Engkau mari dia, engkau mari ngelakukan matul ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Takar stek sapora sokora tobat ongku bener nyara-nyaren tobat. Nah, qala dawuh sapa si Al-Qadhi Abu Bakar, fa illam yujaddidha, mongko lamun orang nganyar-nganyari sapa si man ha ing taubat, faqad asa, mongko teman-teman maksiat sapa si man maksiatan kelawan maksiat siji jadi datan kang anyar, tajibu kang wajib opo atau batu tobat minha saking maksiat jadidah. Mon beda orang tak nyar-nyaren ke tobat dosa anyar dia saya perlu itu berarti boleh, berarti dosa ya tasa dosa abad nanti dosa kita itu obati terus tak nyaren tobat aneh ke dosa, berarti dosa dua kali ben putus tobat boleh apa tambah repot ya. Tobat dari tobat wisa apa maksudnya tobat dari tobat? Tobat dari tobat saya tak obati bener dosa saya obati aban tak tobat dia perlu obati Pak, tambah dulu mun boleh benih itu sesek tobati aben polan tak gelem tobat ane ke perlu tobati boleh tongkel debuna salah situnga orang sesemak dekat Gusti Allah debu al istighfaruna yahtaju ilal istighfar ku lebih sampean de perlu istighfar boleh tongkel nikah tobat perlu tobati boleh istighfar perlu de istighfar boleh apa polan istighfar ku lebih sampean ke dari tak dari ate Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Aku taklah ngerasani orang boleh. Kemak istighfar ki buru dia. Ceki buru ngaca astaghfirullahaladzim. Can minta sabor, mak pancet. Berarti istighfaruna yahtaji ilal istighfar. Istighfar kuliban sampean ini kebutuh istighfar boleh. Minta sapora dari minta sapora aja lah Pak. Minta sapora dari seminta sapora polan tak minta sapora ongguan tongkel sampean minta sapora nih yang kok sing ala nangkana kakir wah oba en betin iya kok sapora nah iya pas orang kila abali boleh berarti atompo rela tu sana abal lemar minta sapora ki ngelakuin itu sapora ki perlu minta sapora boleh orang dia diri minta sapora nah kan ngenyek berarti aja apa siapa minta sapora ngalah boleh berarti tak minta sapora orang dia. Nek Gusti Allah kisine ke lemari minta sapora, king tetap ngelakuin itu sapora ini berarti istighfar, butuh istighfar boleh. Pada orang saya tak gelem nyaren tobat, butuh etobati boleh. Tobat aja perlu etobati boleh. Bener tu sana tak luang pancet. Cetek-cetek. Ben polan tak nyaren tobat faqad asa maksiatan jadidatan, maka orang ini keongku-ongku telah bermaksiat dekat Gusti Allah kelaban maksiat si anyar, tajibu taubatu minha, ben orang kelak wajib hukum atau dari napa dari dosa si anyar. Apa roh bener dosa si anyar tak gelem nyaren tobat. Mereka mau ngaji nggak nih kepebenyak niat nyari ilmu, niat asam ada ke Gusti Allah, niat atau betah, niat ngilangakin kebuduan, niat nyari ridon Gusti Allah. Pebanyak niat an-niyah matiyah, niat ni ke kendaraan Pak. Semakin orang kelak banyak niat, semakin orang kelak banyak niat, oh kok terus apa olong neng majlis pengajian kelak kelaban tretan pada Islam bi kancah malah esok aja pada selamat lah ini kan adalah niat selesai. Dari pan berempat engkau niat silaturahmi engkau niat tung situng niat sampian nikah kencer tining Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikah
ngatepak ngaci bab nyaran-nyaran. Nganyari apa? Nganyaren tobat, nganyaren iman dekat Gusti Allah. Kutu mada pejeng astagfirullah, astagfirullah. Soro toju pancet. Tojun papancet dengan tahiyat. Baca istighfar dekat Gusti Allah, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Lah ni ke termasuk nyari tobat nih Kak. Supaya kun panjenengan tak termasuk adik dosa anyar. Apa boleh tak lemah tobat. Waduh, cek ring tak nyar-nyarin diri tobat je lah. Dah termasuk dosa si anyar Pak. Apa boleh tak gelem atau tobat mau nengkok kuak tang tobat lah. Nanti mula tua. Iya mau tobat. Oh tapi mungkin bisa tobat. Saya rasa jamin tobat diterima. Ada saya jamin tobat pasti diterima. Beda saya tobat saya tolak Gusti Allah Pak. Mun tobat tegela tak jadi taubatan nasuha, mun tobat tegela tak tobat ongguan, tolak di Gusti Allah. Karena lain sana tok tobat, atene tak lemambu. Ki beda pangatero ngelakuan boleh. Tadi orang tobat belum tentu terima tobat, mun dosa ya pasti catat kesalahan. Nah, mesti catat dosa. Oleh karena dinto, kula ben panjenengan mun la oning ben enga cek bahwa tobat nikah adalah hukum wajib nyar-nyarin tobat, maka cek sampai tak tobat nyar-nyarin tobat nika parlo. Tsumma in alima mungkunuli kari-kari lamun ngawerui sapa si iman weruh dzunubahu ing dosane iman, ing pira-pira dosane iman. Dzunub jamak dari dzambun. Dzunubahu ing pira-pira dosane iman alat tafsili ngatasi perinci-perinci. Lazimahu mongko wajib hu ing man opo at-taubatu taubat an ahadiha tobat saking piro-piro ijen-ijene dzunub alat tafsili ngatasi perinci-perinci. Wala yakfihi lan ora cukup hu ing eman, wala yakfi lan ora nyukupi ing man apa sing ora nyukupi taubatun taubat wahidatun kang sepisan. Mun orang neka oning secara tafsil secara perinci dusana. Mare mabuk, mare azina, mare ngeco, mare ghibah, mare namimah. Oning tong situng secara tafsil wajib hukum tobat juken perinci tong situng. Tobat zina lain, tobat mabuk lain, tobat judi lain, tobat ghibah minta sepora do orang saya rasa nih. Tobat orang tungat tu minta sepora do orang saya tuat tu. Oh orang ayat tu mek gelem. Ia mun kenta. Cela tahu ya tu mak gelem atau kar, cela tahu ya tu. Berarti kan masih salah. Ya pada salah cela tahu ya tu ke gelem bae kambian ya tu. Benar saya ngat tu saya salah, pada salah nah. Polan gelem ya tu. Seneka. Berarti mula orang oning dak tong situng tu sesek lakonen lazimahu taubatu ala ahadiha, maka wajib ala tafsil secara perinci-perincina. Ya Allah, kula teman azina Gusti, ya Allah, kula teman mabuk Gusti. Semora aki tu seneka Gusti, tak cukup wala yakfihi taubatun wahidatun, tak cukup moro atobat mesekalian. Atobat kula dak ajunan Gusti. Keng sampean oning dak perincina tong situng. Montro lekas tuli etrema taubat dari tung situng dosa si ampun dak lakonen secara tafsil perinci, maka taubat harus perinci. Berat pacen Pak. Ledar mah abal gara kadung banyak dosa lah. Soron siapa ndak dosa babal ni. Cek lah tahu dosa kuli bisa sampean ke kita ngangkep merengis ke dosa Pak. Mun para ulama orang-orang sesoleh ke dosa ni ke tanda ingat tandaan kuli sampean ke betang. Ndak mau kuli sampean mun ngetelak betang. Merengis tak merengis? Merengis. Ngetelak ke betang, merengis, ngetelak ke kotoran, merengis, ngutah. Orang-orang sesoleh, orang-orang sesemak dekat Gusti Allah merengis sedak dosa, menjauh dari dosa, enggak macam kula ben panjenengan ke betang. Kula sampeyan ke kita tertarik ke dosa. Mun gula pribadi, gula al-fakir, kita tertarik ke dosa, kita pati menarik atau beda ke Gusti Allah. Tahu ning mun sampeyan, aja tambah sarang ngaran. Saking letodus, saking letak nyaman yang kita lah orang, congo orang. Ya saking ada orang ruak haja iya dia. Ki menarik dosa ni kan.
Monoreng sesemak ke pangeran padahal sampai ni ke buru dari potang, buru dari macan, saking dari takon mate kakan macan. Orang saya takut dekat tusah, dekat takon buru dari maksiat enggak takon burun kun pancingan dari macan sebekal ngontalah. Tetimun kuluban pancingan ngaonengin tusah secara tafsil maka debuna Syekh Al-Qadhi Abu Bakar nikah wajib hukum atau pet dari perinci-perincine tusah mun terima atau apa waduh tambah remeng kor tetem motang tusah kebanyakan tak enggak engko latang tusah dari apaan rente catat ku tak banyak tusah nabi engan dari gulaku sampai makin nikah berapa kali sampai nasalawur ke Kanjeng Nabi janji tak sekali dari gulaku sampai makin berapa lemper sampai baca Quran janji tak baca sekali tu sana alerek tu sana ngucain tu sana cacel ke menu ngarengakan ro sarapan pecel duhur remorem asar bakso maghrib kopang bene colok mulan berarti aja cacil ke menu kebagusan catat duha 2 rakaat solawat catat toles ke menu ngarengakan sini kening baru nggak sah mardaya solawat mereka catat Al-Quran catat qobliyah ba'diyah catat istighfar catat tobat catat ku tak ada saya centang sekali istighfar beri tanda centang Quran centang benar catat nggak nikah tu sana ghibah namimah alerek nyacat orang menghina orang istihgor ke orang utak centang kapi are mereka keng ada sandi menu deh ya paling bodoh ngakan saya pikir ngakan tok beri maris sop lah cengerua mari nggak boleh cenge anyar cukup ria jangan ria tu sana kami pikir pak tu apa saya tak lakukan pun lah mereka pikir atau betul lah mereka tore khusus sepo pojok tambahin tu sana nikah tak cukup langsung atobat masa kalian nikah kutu tafsil karena kulit sampai kebanyakan dosa ting engak pun ke dosa maka wajib atobat dari napa dosa sampun deka engak gila menter muka kau leban banci dengan bisa tobat ben tobat ni menter muka tetia tobat saya keterima teti taubatan nasuha amin ben menter muka dosa sampun dek lakonin menter muka esapora tining Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin teti wajib hukum nyaren tobat mon beda orang tak nyaren tobat maka maksiat hukum perlu tobat anyar boleh tobat dari aben polan tak gelem nyaren apa tobat nomor 2 engki peneka tak cukup kangkui orang sing onengin dekat tafsil perinci dosa kecuali tobat dari napa dosa seka engak kecuali montek ka engak le kebanyakan dosa tapi ungguan dalam minta sapora benar tobat dekat Allah Subhanahu wa taala fataubatu min jumlatiz dzunub wallahu a'lam bissawab fataubatu min jumlati dzunub karskone fataubatu mongko utawi tobat min jumlati dzunub saking jumlah dzunub saking sekabiane dosa min ghairi dzikri tafasiliha saking tanpa napa niku wau nyebut perinci-perincine maksiat iku ghairu sahihatin ora sah Debuna Imam Qadhi Abu Bakar mon beda orang atobat tanpa merinci padahal kulis sampean oneng dak tahu situ atobat terus moro langsung atobat sekalian ghairu sahihah etolak tobat Pak etolak tobat bi Gusti Allah mon kulis sampean oneng cek mari salah ada orang ruah kita minta sapora oneng lemari ngelakonin dosa di dekat Gusti Allah keng tak tobat hitung situ maka mon beda orang atobat bijumlati min jumlati dzunub min ghairi dzikri tafasiliha tanpa menyebut perinci-perinci dosa fataubatuhu ghairu sahihah taubat tak sah hukumah alias tak terima tine Gusti Allah karena ini syarat tobat ini beda syarat lagi ya bene napa peraturan tok ning disa beda syarat beda ketentuan ruah beda syarat beda ketentuan syarat keterima tobat beda syarat ketentuan iki mun terima terus masuk surga ada syarat dari di orang masuk tentara banyak syarat apa
kudu mapan, dek pandek tole di tentara. Tole kecamatan. Beda tentara kecamatan. Sobu. Tole tentara kecamatan takok keliru medil kancan lek pedil iki. Ro medil moso kancan dadi sik pedil. Tentara nu kudu mapan, kudu tegap, singset kelambina, bi kaosah seragam. Tole di penyakit pano. Sarata, arah pata kau pada bi seragam ah, belurikia, tul kia. Cering masuk tentara bi banyak syarat kok, masuk surga tak tahu betul. Dari orang masuk surga mau tobat tidak terima apa? Cering ande pertama nih ketobat kok, sebelum ongko rahmat Gusti Allah, ridon Gusti Allah, laban tobat, tok kade laban tobat nih kah? Mun la tobat nek kita terima dari kamu cek tusan tak luang. Kita itu obati terus masuk surga. Bahaya ring dalam tobat nih. Tak isa orang bi Gusti Allah tak terima tobat dah. Mun orang ni keengak ketung situ ngedosa, tetapi orang gelo tak gelem atau dari tung situ apa tuh? Dosa. Oh naudzubillah termuka paren kekuatan bisa ninggal dosa. Amin. Allahumma amin. Qala Az-Zarkashi wa hadza zahirun wallahu a'lam bissawab. Deki beda permintaan dana. Kangkui napa? Lagar ni kaki mun saya lebih rezeki lah cek sak lebih semen cenyak banyak setengah pickup dia lah Pak. Ada mumpung kita ceno lagi mulai ceno malah itu 5 hari. Keroyo mosok karo sini ketok minta ke pemerintah mata todu sampean. Minta boy ala kesombongan malolo. Di pemerintah ini kita ruwet pemerintah ini lah. Boleh saya mintaan saya ke pemerintah ini ke keroyo karo kare semen kare ke begitu nih kabun. Tolong yo sobong reng sengon. Jadi si Andi rezeki tore nyobeng iki. Sakadar sampean pun bandi semen di napas sandi tenaga sandi dana bidana nika termasuk jariane sampean karena ning tempat nika kudu salat, ning tempat nika kudu ngaji, nika dadi jarin panjenengan. Saya nyobeng mantar moga dadi sedekah saya keterima banikan ten selangkung banyak sehalal sebarokah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.